clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang ber ka hlan bok cheu ani ole tun chu ma chuan Zûntei nu siamang ar Chhuahsan ram ti thupui manga S.Rolianthanga wanglai ni article sa azia ngai nom tak mai le beng wal thak tak mai kan ngai thla anga tin hemi veka hi Assam Rifles Chhuahsan rampo ti thupui mangin puhriata changtein aron rieka chu po chu kan ngai thangal don bok ani tuna ilo ngai thang India Independent nuwa Assam Governor Masaber Sar Akbar Hidari KCSI PC ICSU Aizola Januarin som pariat sangkazakwa somli pariata alawzina nili achama chuta mizo union thuthen poimo tak pakhat chu hei hi ani sipai le civil mi tenun phung hi adang lama wangin in ompol hi afel lawa chu wangin Aizol khopui lailia Assam Rifles Cantonment mun hi khopui dai lama son ni ro se Assam Rifles sakor in New Market ni ta le an rifle range electric veng le chan mari veng ni ta te hi son bo ni bok ro se ti ani chuta Assam Governor chan na chu mundang remsang aom thei chuan ngai tu aniang ti chuan kumsang ka zakwa somli pariata tang chuan political party tin te chuan an thayang tok thewin Assam Rifles son chuan an boi pui veka chuta ta na kan ram hroi tu te tho ho na ra chu kumin sang hi somni panga hian alo pui tling ta a chu wangin tu tema in chuang turbik anom lo ti chuan thilpoi mo ber ni ta chu ar Chhuahsan ram hi engtianga man tangkai tur nge niang ti chu anita ani tuna chuan Mizoram capital Aizol timoi tu le borok thianghlim siam tu ar ram chu ram boilaya khokhom khoram ang main a thing thup tamai le engtin tak ni zelang mo heram man tangkai dan tur thunei tu te ruah man chin na han ngai tu chuan tun ma kan lo suang tu dan nen chuan ain person ta hle mai tun ma land revenue department a ka tho velai khan Assam Rifle in son chona tur mun rem chang voidoi lo kan ngai tua atopa zema bok zo kusang khomun lui hi thlan ni in engkim ti fel aloni ta hi alomom hle ani na taka chuan zo kusang mun hi Aizol khopui ti zauna ta na mun rem chang le thatak ania chu wangin mun la deu zok te en pui ania amai ro chu Assam Rifles ho hian army tangin thuam that ani velo wangin civil mi tenena in nai chila om anmamo ve ani tia anchan ve tlata wangle son chu atul to ema wangin zo ko sang mun en fel pui mai ani tuna chuan ar Chhuahsan ram hi engti anga man tangkai tur nge niang ti chu kan ram hruai tu te ngai tu ber aloni ta a kan hriat angin tuna ro man chinang chuan sarkar building poimo te da tum na te chu a thoma ri ring hle mai tun ma kan ho tu te lo suang to dan te po hi hantar lan a tha ome tun ma lama lo suang to chin dana chuan Aizol City Park moile nuam tak siam ani anga heritage preservation atan building poimo bik te chu von that ani anga borok thianghlim min petule khopui ti moi tu tan a forestation a thingle pangpar moi tak te phun aniang tile city car parking lian tham tak building chonga sak aniang ti te ani tuna ruah man china Mizoram Assembly House sakti hi chu sak that an du chuan tuna an hmuna hian a chongin moile nal takin samai se Aizol Civil Hospital zaunana Aizol thana man tumpo hi atul ni chuan Civil Hospital thanglam ramol zau tak om doi mai hi mangtangkai mai se ti chuan thana son kher angai lowang department sangin an dil chungchang chu soitam lo mai la a tha ange Aizol City le Mizorama namdang om vetele tourist ten she om anti na ber pakhat chu recreation center kan nei veri lo hi ani master plan for Aizol Vision 2030 prepared by Aizol Development Authority phek som pakwana chuan hetiang hian ziak ani a requirement of at least one indoor stadium for every 10,000 people has been taken as a guideline for future proposal. Present premises of Assam Rifles proposed to be shifted elsewhere has been proposed as one of the locations for city-level recreational facilities and open space. Larger playgrounds are required in North Aizol, East Aizol and West Aizol. Aizol Master Plan Siam tu te hi chuan Aizol le Mizoram Capital thirin inti hlim na mun poimo na an tha chiang khop mai le Aizol Master Plan in ngai poimo a hlo ta lo hi chu
van doi thak tak ani tuna kan shroi tu te malak tum dan hi chu Zûntei nu Siam ang main kan hlim don emu kan tia kan boi pa hle zok don a ange eng poni se engma thu top siam na tak tak ala omri lo ngai photila a hadam thak mayang ilo thiri phot te ang ole khati zong khania nie engma thu top siam ala om lowa ngun taka ngai tu ngai thil ani mel boka tin thil thazok alo chu pha hlau thei boka mitin du tu samero ti fam kim a harvia win karinga chati rol chuan recreation center te playground tha te hi chu kanwan mamo te lulem thubeng war thak tak mi puite hriat tur poimo min sop chu saktu pu S.Rolianthanga chunga thinung le ti tak zetin lom thu ka soyani ole adot le tan chuan Assam rifle Chhuahsan rampo ti thu pui manga puhriat changte thuzia ka hi kan ngai thla chun zom nga langa tunai lo ngai thlang kan mang tang kai hle don awang ve avalo mom em tukin wanglai ni front page kha oluk takin kalo chiar ve a helai ram ol chota aizol khopui laili hanman tang kai dan tur abikin mun thuma thena mun ni area green tir top thingpun mun thuma thena mun khat chau insak basic infrastructure poimo berber parking convention center etc ti te hi awa fu tok melem nakina thang tharte laron chei chun zom theina tur space da telin tin phegrukna pu S.Rolianthanga kan surveyor la le tholok thin emin Zûntei nu Siamang Chhuahsan ram ti azia hi ka chiar tel ngal boka puro hian nimin committee in ram man changkai dan tur an final dan hi la hreman lovin a article hi alo thelut man to ani karinga chiar dun ngel point tun aya tha helai ram man changkai dan tur hi chu a om vak ri mai don lo tina ani tin wanglai ni front page sa tho hian kan FCA 2023 dulo kam article 371G ra be dolet na turin candle night vigil ni som pasari October sang ni somni panga zan ina Joint Civil Society of Mizoram ten nei tur ti news aumbok hei hi democracy ram ni nom na ani kan India dan pui noya phechuan right to freedom of expression hi India citizen te fundamental rights ani vetlat ma se society ti boizong ni lovin peaceful expression demonstration zong ati tur candle light vigil chau ni lovin heartfelt vigil zokin 365 days a year mangchun zom bok ila tin ni somni pakwa October sang ni somni panga emni khao kan FU now 10 FCA 2023 dulo kam article 371G hum halnan total ban an hoi hot bok don kha chul anti ve miausia an total bandu vete pau anyang chu party ain Mizoram le nam chu da poimo sela chuan anin ngai tu anon le ngai karing kan MNF unau te po hi Mizo Christian Indian tribal ani ve vek ni in kashia an total ban tumni khi sarkar na tokte thlopol sam tur zongin Friday ani lo tat thung Wednesday ni in kashia FU unau te hi an confiru veriau dampa by election ero election affidavit base ngatin ni somni pali October zana YouTube live in kan singlet venge yang dampa election hi apoi mo ruriau matiani ne dampa election tur hi avei khop mai phriate hi ni somni pali October zana ni kha en theu kan tum don ania NB pi Ruatfela nu te pol hei Lok Sabha MP kumsang ni som pakwa Aprila independent kain candidate veluk lak chunga candle mombati simbola man katum vengot lo theile ta silo Kolkata New Market atanga karon lei hongat candle pani lian deu kalo la neya zanin chu kalo chive ngatang atia pi Ruatfela nu hi aka blade ve deu sakani puhriata hian ole khati zong khania e khaya ngai nom hle mai Zûntei nu Siam ang ti thu pui manga S.Rolianthanga thuziak tengte po puhriata hian aron react thakop maya aron khara sakcha ti chuan ni som pasari October sang ni som ni panga zan ina Joint Civil Society of Mizoram 10 candle light vigil an nei tur tengte po an ron soilang zawa tin ni som ni paku October MNF in total ban turte aron tuama chutiang chuan thu beng wa thak tak puhriata tangin kan hria puhriata chunga alom thu kan soi tak mewani ole khati zong kha tun chuma video karon ti chu thei chu alo ni leta thlir tu le ngai thatu ten khongai takin comment section lama in mudan le in ngai dan te min lo share sak le theu turin in khongai na karon nge ne like comment le share te
mila subscribe lo te point khong itaka milo subscribe zel turin in tran puina karon ngen tak meu meu ani e